دار فرماؤن ییٚلہِ أکِس اِنسانس مرنُک وقت چھُ یِوان شاباش کمیُک وقت مرنُک وقت ییٚلہِ اِنسانس قریٖب چھُ یِوان فرمووُکھ ملکٕل موت چھُنہٕ گۄڈٕ أمِس مردس نِش یِوان یعنی أمۍ سُنٛد زوٗ قبض چھُس آسان کرُن گۄڈٕ چھُ یہِ امہِ محلچہِ مسجد منٛز یِوان کتھ منٛز یِوان یہِ بوٗزِو حدیث مُبارک فرمان ییٚمِس اِنسانس مرنُک وقت قریٖب چھُ آسان گوٚمُت ملکٕل موت چھُنہٕ گۄڈٕ أمِس نِش ڈایریکٹ گژھان گۄڈٕ چھُ أمِس اِنسان سٕنٛدِ محلچہِ مسجد منٛز یِوان فرمان ملکٕل موت چھُ اتھ مسجد فرماوان اتعرفُہ اے مسجد آز چھُ مےٚ چٲنِس محل کِس فلٲنۍ انسانس روح قبض کرُن اتعرفُہ کیٛاہ ژٕ چھے نا یہِ پرٛزناوان کیٛاہ ژٕ چھے نا یہِ کٔمِس متعلق چھُس ونان یہِ بوٗزِو میانیو أچھتل کیو غیور مسلمانو تہٕ جوانو بوٗزِو تُہۍ کتھ متبرک جایہِ چھُو وٕنکیٚس بِہِتھ مسجد چھِ أکِس انسانس مرنٕکۍ وقتہٕ فٲیدٕ تہِ واتناوان تہٕ یہِ بوٗزِو یۄس یہِ مسجد یتھ منٛز أسۍ بِہِتھ چھِ یہِ مسجد چھِ أکِس انسانس مرنٕکۍ وقتہٕ فٲیدٕ تہِ واتناوان تہِ بوٗزِو حدیث مُبارک حوالہٕ فرماوان ییٚلہِ أمِس انسانس مرنُک وقت قریٖب چھُ واتان ملکٕل موت چھُنہٕ گۄڈٕ أمِس انسانس نِش گژھان کینٛہہ گۄڈٕ کوٚتس چھُ یِوان شاباش فرماوان انی قابضُن الیوم فلانن اے مسجد آز چھُ مےٚ چانہِ محل کِس أکِس شخصس روح قبض کرُن آز چھُم چانہِ محل کِس أکِس انسانس روح اتعرفُہ اے مسجد کیٛاہ ژٕ چھے نا سُہ زانان کیٛاہ ژےٚ چھُیا تٔمِس انسان سُنٛد تعارُف کیٛاہ ژٕ چھے نا پرٛزناوان یہِ انسان میون کائناتُک محمد عربی فرماوان اِن کان مُصلیًّا اگر یہِ مرن وول انسان نمٲزۍ آسان شاباش کیٛاہ آسان ہے یہِ آسان مسجد یِوان مسجد منٛز نماز پران مسجد آسان أمۍ آباد کٔرمٕژ نمازو سۭتۍ فرماوان مسجد چھس ونان نعم اعرفُہ اے ملکٕل موت اہن حظ آ بہٕ چھسن یہِ زانان مےٚ چھُ أمۍ سُنٛد تعارُف بہٕ چھسن یہِ پرٛزناوان شاباش بہٕ چھسن یہِ میانیو أچھتل کیو غیور جوانو بوٗزِو میانیو عزیٖزو فرماوان ملکٕل موت چھُس واپس ونان یا مسجد مسجد وۄنۍ آے مےٚ کتھ سمجھ ژٕ چھے انسان زانان مگر مےٚ ون میانہِ خٲطرٕ چھا کانٛہہ پیغام میانہِ خٲطرٕ چھا کانٛہہ حُکم مےٚ چھُ ییٚلہِ أمۍ سُنٛد روح قبض کرُن فرماوان مسجد چھس ونان اے ملکٕل موت آ چانہِ خٲطرٕ چھُ اکھ حُکم اے مسجد ون سا کیٛاہ حُکم چھُ میانہِ خٲطرٕ دوٚپنس یِتھ کٲٹھۍ أمۍ دُنیاہس منٛز بہٕ آباد کٔرسَے یہِ اوسُے یوٚتس یِوان نٮ۪ماز اوسُے پران ییٚلہِ أمۍ سُنٛد روح قبض کرکھ أمِس دِژ نہٕ روح قبض کرنس منٛز تکلیٖف کِہیٖنۍ أمِس انسانس دِژ نہٕ روح کرنس منٛز تکلیٖف کٔمِس انسانس تل حظ ؤنِو یُس یہِ مسجد منٛز یِوان مسجد سۭتۍ محبت تھاوان مسجد سۭتۍ تعلق تھاوان مسجد منٛز نٮ۪ماز ادا کران فرماوان کائناتُک حبیٖب فرماوان ییٚلہِ أمِس فرماوان وَإِن لَمْ یَکُن مُصَلِّیًّا فرماوان وۄنۍ اگر نہٕ انسان یہِ نٮ۪مٲزۍ آسان کینٛہہ یہِ آسان بے نٮ۪مٲزۍ شاباش کیٛاہ چھُ آسان ہے یہِ ہسا آسان نٮ۪مازٕے ترٲمٕژ أمۍ آسان مسجد چھُٹی کٔرمٕژ أمۍ آسان مسجد امام صٲبس حوالہٕ کٔرمٕژ اے امام صٲبا مسجد زانہِ تہٕ ژٕ زانہِ یہِ نسا مسجد ہُنٛد دروازٕ تہِ زانان کینٛہہ نسا پایی مسجد کٔژ ستوٗن چھِ أمِس نسا پایی صبحس کٔژ رکات نٮ۪ماز چھِ أمۍ ہسا نٮ۪مازن چھُٹی کٔرمٕژ فرماوان مسجد چھِ ملکٕل موتس ونان اے ملکٕل موت بہٕ نسا چھُے نہٕ یہِ انسان زانان مجھے اس انسان کا تعارف نہیں ہے بہٕ نہ زانان یہِ جوانا کُس چھُ بہٕ نہ زانان أمِس کُس مول بہٕ نہ زانان أمۍ سُنٛد کیٛاہ تعارف چھُ فرماوان اتأمرنی اے مسجد وۄنۍ ییٚلہِ نہٕ ژٕ انسان زانان چھِیٖن کینٛہہ وۄنۍ ییٚلہِ نہٕ یہِ جوان چھِیٖن زانان کینٛہہ اے مسجد تیٚلہِ چھا میانہِ خٲطرٕ کانٛہہ پیغام میانہِ خٲطرٕ چھا تیٚلہِ کانٛہہ حُکم فرماوان مسجد چھس ونان نام اے ملکٕل موت پیغام چھُے حُکم چھُے اے ملکٕل موت مسجد کیٛاہ حُکم فرماوان یِتھ کٲٹھۍ أمۍ مےٚ دُنیاہس منٛز تکلیٖف دِتُے یِتھ کٲٹھۍ نہٕ بہٕ أمۍ آباد کٔرسَے دُنیاہس منٛز کینٛہہ أمۍ واتنووُے مےٚ تکلیٖف
تشریف اے ملکل موت یل ام سند روح قبض کرک امس تہ دس یتھے کٹھن تکلیف ساری استاغ وۄنۍ چھا واتناون مرنک وقت انسانس فٲیدٕ تہِ تہٕ کۄس کۄس حظ سٲری ؤنِو أسۍ کتھ منٛز چھِ وٕنکٮ۪س